So my brothers and sisters in Macedonia, let me introduce you. Here we have the keyboard player, the master. He's our guardian angel, Christy Soltes, directly from Slovakia. And look at the Slovakian humor, look. Hard rock Chernobyl. This is the guys I'm taking with me. Now I am going to move a little bit. I'm going to show you an absolute danger. The guy is a multi-instrumentalist directly from Prague, Czech Republic. Dobar večer, super je biti ovdje. Moje ime je Domagoj, dolazim iz Zagreba i nadam se da nije problem, ja ću pričati na hrvatskom. Razumijete se hrvatski? Pa pretpostavljam da razumijete, pretpostavljam da slušate ove naše pjevače. Volite, ne znam, Tonija Cetinskog. On zvuči kao da je iz Makedonije, Cetinski. Ali Tonija, volite, znate, slušajte. Ja obožavam Tonija, ja ga obožavam. Obožavam Tonija zato što Toni ima realne tekstove. Ima realne tekstove, znaš, osim onog umirem 100 puta dnevno, znaš, taj i nije toliko realan, znaš, ali ovo ostalo, to su realni tekstovi, realni, a romantični, znaš, ne volim ove pjevače koji pjevaju kao ti si super, ti si najbolja, ovo ono, ne, ja volim Tonija koji kaže tebe ne bih mijenjao za 10 najboljih. Jer što je romantičnije nego svojoj curi reći ti ne samo da nisi najbolja, nego nisi ni u prvih 10 jeba, znaš. Hvala. To kod svake prođe. Na ovoga isto, moram se ispričati, nastupam u kapi jer imam užasno ružnu frizuru jer ne volim ići kod frizera, zbog onog jedno te istog debilnog pitanja koje ti postave svaki put kad uđeš nutra, kao hoćemo malo vrhove skratit. Reko ne, sredinu mi izreži, jeba, znaš, pa ću si ja vrhove sam doma zalijepiti, jeba, znaš, tu kod vas je proljeće, super vam je vrijeme, kod nas je hladno, zima, snijeg je sve zatrpao i ne znam kak je kod vas, kod nas svake godine kad padne snijeg, iznenadi zimsku službu. Znači, ko bi ga očekivao u prvom mjesecu, znači. I padne snijeg, zatrpa sve ceste i sjedim doma za kompjuterom i na nekom portalu mi skoči vijest i kaže snijeg je zatrpao sve ceste u Hrvatskoj, zatrpao je autoput Zagreb-Beograd, putnici u autobusima stoje već 2 sata, ponestaje im hrane. 2 sata jebote, znači, i njima ponestaje hrane, znači još je ima, nije skroz nestala jebote. I onak mislim si gledao sam onaj film o južnoameričkim ragbijašima koji putuju po Južnoj Americi i onda se u jednom trenutku avion zapio u vrh planine i onda oni gore na ne znam koliko tisuća metara gore na ledu i snijegu preživljavaju. Njima je trebalo 2 tjedna da počnu jest mrtve, znaš. Kod nas nakon 2 sata po autobusu gledaju ko je boležljiv jebote, znaš, kao. S kim si ti buco jebote, znaš, 2 sata stojimo jebote, znaš. Mislim, sad kad smo putovali išli smo isto autobusom jer je kao bilo nekakva opasnost od snijega, s obzirom da sam ja bucao, ponio sam svima u autobusu sendviče, neću riskirati, jebate, Na ovoga isto ne znam, znate sigurno da je Hrvatska nedavno ušla u Europsku uniju, ja sam bio, na referendumu sam bio protiv ulaska u Europsku uniju i znam zašto sam bio protiv, imam razloga zašto sam protiv, međutim nas koji smo bili protiv Europske unije su za vrijeme referenduma zvali euroskepticima. I onak mislim si uopće nisam skeptičan, znam zašto ne želim ući u Europsku uniju, mislim šta je to, ako ne želim pojest govno na cesti, jel to znači da sam govno skeptik? Izmetofobi jebo, znaš, daj mu šansu jebo, znaš, ali isto, super mi je bilo kad je Slovenija ušla u Europsku uniju, onda su oni zaštitili ajvar kao autohtoni slovenski proizvod. To što paprike ne rastu u Sloveniji nema veze jebo, oni su zaštitili ajvar jebo. Rekao je prekasno da mi zaštitimo kung pao tofu jebo, kad već zaštićujemo autohtone proizvode jebo. Ne, ovoga isto, kod nas imamo nekakve nove propise u Hrvatskoj, ne znam je li isto kod vas, kod nas se seks u javnosti kažnjava s 5.000 kuna kazne. Ako vas uhvate na cesti da se seksate, platit ćete 5.000 kuna kazne, a ako vas uhvate da urinirate na cesti, platit ćete 2.000 kuna kazne. I ono što mene zanima, šta ako za vrijeme seksa u javnosti
dođe do zlatnog tuša. Znaš kao, jel se to uračunava u prvu cijenu, znaš, ili mi se zbraja. I ono, hvala. I kao, imamo nekakav propis da ako me susjed vidi kroz prozor da se ja seksam, jer nisam navukao zastore, platit ću 5.000 kuna. To što on mene gleda kroz prozor dok se ja seksam, to je normalno jeba. On ne mora ništa platiti jeba. Ne, ono isto super mi je kao, platit ću 5.000 kuna za seks u javnosti, ako me uhvate, znaš. Nije dovoljno što već i seks plaćam. Nego još i kaznu da vam platim jeba, znaš, da. Šta da je, doma vodim ženi. Ne, ovoga, isto ono, užasno me živciraju me glupe stvari i vidim neki dan hodam po Zagrebu i na stupu stoji komad papira koji je oglas i na tom komadu papira piše band traži bubnjara s opremom i prostorom za sviranje, gitaristu i basistu. Znači imaju pjevača jeba. I dolje piše kao samo ozbiljne ponude. Rekao, odmah sam ja dao svoj oglas ispod toga, znaš ono, direktor traži uhodanu firmu s prostorom i proizvodnjom jeba, znaš ono. Ne zvat prije 12, spavam jeba, znaš ono. Ne, ali isto ono što mi užasno ide na živce su ono nepotrebni glupi savjeti, čitam na internetu kao savjete kako doći na razgovor za posao i kaže kao na razgovor za posao ne smijete doći pijani i ne smijete dovest mamu. Ko u tom trenutku ispred kompjutera ide mama dosta s tom rakijom, ono kaže da nije dobro, a mislim si opet moram s mamom doći na razgovor za posao, mora me nekog pijanog dovest tamo. Ne, ali ovoga isto, užasno mi idu na živce reklame i ne znam jeste primijetili u zadnje vrijeme u svim reklamama je nešto kao dođi, saznaj, osvoji. Rekao, od kad smo si mi na ti jeba? Rekao, znam da puno gledam televiziju, ali nismo mi skupa ovce pasli, znaš, šta je to, ono. I sve reklame su za neke super revolucionarne proizvode, sve nešto super novo i revolucionarno. Imamo nevjerovatno novu zubnu pastu, nevjerovatnih 7 u 1. Znaš, to je potpuno nova zubna pasta, potpuno drugačija od zubne paste prije, to je zubna pasta koja čisti zube, štiti zube, osvježava dah, sprječava karijes, potiče tamo nešto i takvih 7. Rekao, pa kad ste već 7 u 1 napravili, mogli ste i 8 u 1, znaš, on, čisti, štiti, osvježava, sprečava, potiče i kad pljunem to na suđe, da mi suđe odmah opere, znaš, on. Znaš, to bi možda još i kupio, ovo neću, ono. Ne, ono, uvjerljivo najdebilnije od svih reklama su mi reklame za deterđente. Znaš, to je uvijek ono, idila, znaš, ono, presretna familija, svi sjede za stolom, sretni su, smiju se, uživaju, znaš, kao, mamica je malo ranije ustala da si frizuru napravi, znaš, ko to ne radi za doručak, znaš, kao, i svi oni sjede za stolom, svi su sretni, svi uživaju, kao, ali djeca su malo nestašna, znaš, djeca su zločesta, djeca se gađaju hranom, na što se pada po njima, sva se zajebu kod debilina, ne znam, ali mamica je i dalje sretna, znaš, kao, jer ona ima rješenje, znaš, kao, ona ima rješenje, kao, to je super ultra whitening, rekao, to je tvoje rješenje, znaš, moje rješenje su 2-3 šamara pa da vidimo naš on. Čija će odjeća biti čišća. Pa. Volim kad ljudi plješu na zlostavljanje djece. Trebao sam to ranije probati, ne ono Europska unija i te gluposti da... Ne, ovoga, isto, znaš šta mi nije jasno? Nije mi jasno onaj TV prodaje, onaj Top Shop, ko tamo kupuje, imate to, gledate to, mislim, meni nije jasno, ko tamo kupuje. Mislim, ja kad to gledam, mene to vrijeđa, mene to ponižava, sve reklame su iste, identične, znaš, uvijek dođe neki tip i događa li se ovo i vama, znaš to? I onda on ide rezat kruh, znaš, ali ga ne reže, nego ga bode, jebote, trga, lupa, znaš, neće, ne znam, šta ovi stari noževi ništa ne valjaju u piću, znaš, mislim, ko u tom trenutku ispred televizora ide, meni se to događa, znaš, ja tak režem kruh, ga pikam ga dok se ne raspadne, jebote, znaš, kao,
Ali oni imaju rješenje i za to, znaš, oni imaju savršeno novo, revolucionarno rješenje, naš novi set noževa koji reže u kruh ako ga normalno držite i normalno režete, jeba, znaš, nevjerovatno kakav izum, za Nobelovu nagradu, jeba, znaš. Ne, ali stvarno mi je drago da je znanost, ova nauka u zadnje vrijeme toliko napredovala da konačno, jer dugo sam to čekao, imamo osvježivače zraka u obliku kamena. To je stvarno bilo potrebno. I super mi je reklama za to. Obožavam reklamu za to. Ne znam jeste vidjeli. 2 žene kod 3. žene doma se dive kamenju na policama. A odakle ti ovaj kamen? A odakle ovaj? I onda kada, ovo nije kamen, pogledaj. Ne me jebat. Ko drži kamenje doma po policama, jebat. Za kog je taj proizvod napravljen, jebat. Hvala. Ne, ali ovoga, s obzirom da ovo nekakva večer u kojoj se više trebamo orijentirati na ove nekakve seksualne teme i to moram priznati da često razmišljam o tim nekakvim seksualnim stvarima i muško-ženskim odnosima i to. I često razmišljam je li bolje biti solo, sam ili biti u vezi. Jer znam kad god sam u vezi, to je identična situacija, znaš, to je uvijek isto, dođe mi cura, to se zove minica, svugdje osim kod nas, to je kod nas dopičnjak, znaš, to ne može biti kraće, znaš, dođe mi u tom dopičnjaku, dođe mi u nekakvom dekolteu, znaš, da bi se Madonna za njom na cesti derala, onak, droljo, obucneš kad je švanje, znaš, ne mreš takva izlazit, jebat, znaš, dođe mi u tome i kao, di ćeš ti kao, idem van s frendicama. Rekao, pa kaj si se tak za frendice obukla? Kao ona, ne, ona je to zbog sebe, ona sebi voli biti lijepa, ona se tako ugodno osjeća. Rekao, glavno da si meni doma u trenirci termočarapama i nekim gadnim natikačama, jeba. Meni ne moraš biti lijepa. Znaš, frendicama nosi leće u boji, meni u ovakvim pepeljarkama sjedi doma, jeba. Nisam znao kako izgleda dok vam s frendicama nije izašla, jeba. Prepo sam se prvi put, to si ti, jebote, ideš van s frendicama u pić, znaš kao. Ne, ali vratio sam je. Hvala. Ne, ali vratio sam je, svaki put pitalo me kam idem, rekao bi idem van s frendovima, a isto, širo sam se prije. Nek se ona malo grize, znaš, Ne, ali isto ne znam, popularan hokej, popularan, pratite hokej. Pratite, kod nas je postao popularan strašno prije 1-2 godine, 3, i od tada svi su poludili s hokejom, cijeli grad. I hodeš po cesti, svi nose nekakve majice, klub se zove Medveščak, svi nose nešto zig-zag, Medveščak, naš ne možeš dobiti kartu za tu utakmicu, sve. I ja rekao, dobro, da vidim šta propuštam, i na televiziji išla nekakva utakmica, 2 minute sam uspio pogledati, znaš, to je sve što sam uspio vidjeti. Kao prvo, ne vidiš onaj pak, vidiš samo tipove kako se vrte po ledu, znaš, nije nešto prezanimljivo za gledat, i sve što sam u te 2 minute vidio je da se 10 puta jedan igrač nabio na drugoga na ogradu i da je 2 put skoro izbila tučnjava, znaš. I rekao, dobro, zašto su oni tako agresivni, znaš, zašto se stalno tuku? I veli mi prijatelj kao, šta zašto se stalno tuku? Pa to je muška igra, muški sport, onak muški na klizaljkama, znaš. Nije ni čudo da su isfrustrirani. A mislim, i ja bi bio lud da ovaj radi bolju piruetu od mene. Nabio bi ga na ogradu, sva rebra bi mu polomio. Ali kad pogledaš, mislim, taj hokej je zapravo samo muška verzija umjetničkog klizanja. Rekao, dobro da nemamo mušku verziju ritmičke gimnastike. Na šta bi to ličilo, jeba, dođe onaj frajer, baci onu lopticu, zavrti onu špagicu i ubije nekog, jeba. Ovo ostalo bi bilo gej, jeba. Ali stvarno kad pogledaš, što su ljudi gluplje obučeni i što su sami sportovi gluplji, to su i posljedice gore. Pogled Matadore. Tipovi u rozim štramplicama kolju bika, znaš kao šta radite? Što radimo? Koljimo bika, burec, pa nismo se bez veze ko pederi obukli, jeba, znaš kao.
Ali moram se ispričati za ovu riječ, sam trebio riječ pederi, ne volim tu riječ, ne volim homofobiju, ne volim diskriminaciju i obično kad je ovaj gej parada u Zagrebu odem, prošetam po gradu, ide 15.000 ljudi, hoda gradom i pružimo podršku ljudima gej orijentacije i hodamo po gradu i sad ima i policije, ima i ograda i to i uvijek dođu ovi neki koji se deru nešto, znači sad hodamo po cesti i uvijek dođe neki kao i ono kao, šta te jebe? I on kao, šta me jebe? Pederi me jebu! Rekao, frende, s krive strane ograde si jebo. Neš si pobrko, znaš. Ne znam ali neko bio u zadnje vrijeme u Zagrebu, od vas je bio neko, mislim niste puno propustili ako niste bili, znaš, ali prošle godine je u Zagrebu tijekom, ne znam, nekako, pobjegao iz ludnice jedan luđak, prije toga je bio beskućnik i dok je bio beskućnik je izbo nekakvog čovjeka nožem na smrt kao i pobjegao je iz ludnice jer mislim zašto bi ga pazili. Rekao je da neće bježati, znaš, mislim kome ćeš vjerovat ako nećeš vjerovat beskućniku u ubojici, znaš ga. I on im pobjegne iz zatvora i cijeli taj dan nas policija preko svih medija upozorava da je iznimno opasan duševni bolesnik pobjegao na slobodu, da svi moramo biti na oprezu, da ga moramo prijaviti čim ga vidimo, ali oni ne smiju objaviti njegovu fotografiju zbog povrede njegovih ljudskih prava, znaš. Rekao, stvarno mi je stalo do njegovih ljudskih prava, znaš. A vjerujem da bi i on poludio, znaš, da sazna da su objavili fotografiju, znaš. A s druge strane si mislim, kak točno da ga prijavim, jebo, znaš. Ako ste bili u Zagrebu, vidjeli ste ljude kak izgledaju. Cijeli dan sam bio na telefonu, jebo, znaš. Samo iz tramvaja sam 4 prijavio, jebo, znaš. Uključujući i vozača, jebo, znaš. Društvo, hvala puno, to je bilo sve od mene. Hvala puno, bili ste super povuka, vidimo se, čao, bok! Mala, grupa pederi, ovdje ko Boga dani. Mala